no maybe because recently ese yehwe ni ye na afi atwa mu ne ye sha afi ase kra no eba ya kwantempon so the safety of our roads na ye yakone ya bane hu nsem no a ye sha ase mu kra na ya sha ase ye dede kakra efa ahyen no bi ho kwan a adrabafo ni bisuni ade ase ye hwe enforcement yi a ase ye jaja no ma jaje mu a na emra me hu data mi ye mu ahye me kakra bra Facebook in sha 104.5 na ye mehwade kan kwanhia ekum nipa ka se di nipa bofem emu wuo ewo ya kwanso no ehwehwemu aba kire se National Road Safety Authority data aba na kire se about 3,000 people ena wono mu awu nipa wo enye se bi ebia emu abi wu nipa ebusua bi adehye sebe ebi ye breadwinners ebi na hwe ebusua ekoba na ebusua nya bi adi enipa be 3,000 de wonu nyina hwere wo nkwa na unhwemu a the year 2024 enipa wonu wu nkwanhyiemu eye 2,494 and then 2025 within the year enipa afrimu 2,949. In fact, it's about 500 plus increase. Will say, ye more ye hu modern sen kwanhia ekoso ya kwan so no. Ye teso afie twemu no. Es yakodi agu. Ya anyim yie. Enhihye ya anko yie, entutu ya anko yie ni pawu. Enya sem ketwa. Na mbese oba Facebook ebehwade. Maami wei nemba emakumako enum na chese dakrope o de bra Facebook be hade. This is sad. Dakrope mbese hu how serious it is. Ma me na wunum ahwe o mu nyina o hwe awoye ya so obi abani wiase ate ya pa na ye mami we hwe awoye ya na wa enti behwe wo Facebook ohwa mantie wom ene chese ababa wa no ka ho is ma menemma ena omu nyina agu fam saa no 22 years 33 years 21 years 26 years 25 years obaba ko memma mako enan ena omu gu adaka ni musa no bra Facebook be hade ena omu gu adaka ni musa no. This is sad. Na mehwe we ya na mse aden na de bia ase ye road accidents no ekoso nanim ba ye kan na mpanimfo de statistics abeto de akere ye kwa and nothing ye nyanhihye ye bia se ye de hwese ya kwantempon so safety ebe ye adwuma bra Facebook be hade rabanti we pa enti ne mama komako enum dakrope womu nyina kana ese bodwe ase ena maami wo awraho enti ebi nto nensi wo fia how said ye no ma we serious ne ye ka ase wonhu because ebi nto ebi ma wo fie yenya 14,743 crashes currently. I would compare 2024. Ya koye dim. Enipa ewunu so increase ekonanim. Na ni nyina no eye ntutuye ene nhyehyeye. De bia meka. Because ye enforcement ni ye weak. Ya kwantempon so kwanso kose no se de ye sifa no ewo man mu no eye very weak. Na nka medwen se 2025 IGP yohunu edi prosifo ba kwanso a wombo musem hwehwehwe yohonu ayade o dampare yi ye free kwanso yo de yaba enka minim se enforcement papa be ya adwuma MTTD enso yetimi hia cars ya se be waye overload na car ni jonku no de akofa barrier checkpoint no okọ ebinum timi chese barrier o ohu se car na ekono ne light ba ko pe na eso ne aka ne nso
odu wa was we light no adan na we ye sei no agye sika no amani pa na twam obaria edika bi hia sa aka no onim se moto no hia no no akopim ne side na di nkwanhia ba omanya yetimu no enforcement ni nya adwuma uyi drivers no sabe ebinumu a omo de omo adwene no sabio ewo fam a odu kwan so a wonim se fidie na ekura de betumi akum nipa bra Facebook be ha driver ni bi na adwene da ni tirim no we sa driver we esen ko ba ya no ma suspend agene license ni hu bibi se ye ba social media ni ye jai car no na nenam sa GW19 ensa mre chire biom na me hwe ne number ni ye sa driver we esen mo chine license post ba me Jeff mane mre chire kakra so drivers bi say no GW995020 said no 25 Toyota Vox ni bia we driver we esen mo chine license driver we hwe overtaking fun bia wo ye da Facebook be radio hwe overtaking fun bia o ye no ho eni paso ne gum no sa Vox na ya ka ho asem a mu gya hwe overtaking bia wo ye wa enti bibi say no kura no a se eni cameras wo kwan mu ho nyina enka bibi say no kura timi aba social media no enka ya chi driver yi sabio enka ya ma ne punishment bibia ne license kura ya suspend na a driver fo afoforo aka wo mu di nsem hunu no enko ma sua nyansa afrim ba we no bibia ensi ba obi ko so camera si ni so na ko di pani bi atem okromu ha enka prosifo abeche ne national security NIB wan nke ya behwe na beche no ki ya behwe no abeche no ni ebeku ni pabi say no aba social media ba ye hu si achi driver we edi na ba abeka say oh the driver has been arrested na the license require suspended for 2 years and now 1 year now you deterrent to other drivers yeah because penny bia banim penny ba na moto di nanim na kwan mabie wo no okọ asekra mai di nadim no wo no abesuko no okọ ba ye die wu nothing will happen laws will make but we don't enforce emra wo ho pa o anke betimi am ya kwan so adwo but enforcement any problem because process ni no kran so e de na ko gina kwan ho no ono wo gisika maka na twam ai sa moto yi uhwe statistics ni mu a motos no a ewo mu a omo so anya nkwanhia nya agro ba ye tikrum ha ye wo motos tricycles ni bi ni motos a wo mo light nya adwuma ebi kura ho a light na nkasa abo ahwe na wani mu na bo enso anadwo no de nam wo de ka ba akakra bi na ne na hia enso obetwam police station barrier wo obetwam no akọ eni mu ha ye furikoma bi ne nam ha anadwo ni nyina contribute to numbers ya ye hu omu wi reckless driving you who social media so yen license yen suspend yen you obi ahwe eti drivers no ama wo mo e koso a yes anu ma na no make risk compensation theory wa the more na nipa ne famu a yen na hwe no ni wa hu se oh yen me hwe nti wo be take greater risk obeye de wu beba. These are some of the things I say ka ho asem DVLA ete ho man for the road worthy krata no car ni ho no wo de ko no akotwa ni kwei uwo bibi ya ese enforce your road traffic regulations no na nkofa nkwanhia amani pa hwe nipa ewu uti wo so obesi hospital enu ne hian DVLA besi hospital drivers hospital road worthy man for the tuma ni abetwa no mo de akotwi car no cars ni bi wo kore nam a road worthy ni bo ho obisa ho se why na examine car we ya o man road worthy car tete chese utumi se car bi wo wa na jonku ni de aye no a wo de fa nipa ya sanso ama no road worthy so ye road worthy utumi fa kwa so hey especially cars akese bi kura enwanwa ne trotrofo ni bi na car no kura utumi so wo nkwanta no nso ni ama no road worthy no nam ede ne ye hu National Road Safety Authority Director General Abraham Amaliba na wo kasapa o then in opposition na kasapa ene tumi nu na abedi wizem no mu na mo hwese ya kwantempo so bambo be ya adwuma and some of the videos are me show drive very reckless ne no ma no ma say no mu nda ese mo enforce me atwetwe wo maso no mu jai sanse mu no ye street lights nye udu ba bia rules ni bi kro ho markings ni wo line fita na ebeda ho ma driver ne na manado obehu se hanye mi si fa mi yese no ni nyina anye ekwan na tutu Accra to Kumasi road
yɛnhwɛ ne ayɛ yɛka ho asɛm asɛ yɛnim sie yɛ ho biribi koraa wodu agye wo si fam ɛkɔ soro why yɛhwɛ biribi yi o sɛ yɛagogo nnoɔma mu a ɛnoɔma ɛkɔ ne adeade kyɛ sɛ yɛnhwɛ tumi no kɔdi nkurɔfoɔ sɛ mu a neɛ so wɔyɛ no wɔnyɛ ne wɔto office boy condition sika a wɔn gye anya agoro wɔn tete saa position director general hwan boss for DVLA transport minister sika kɔfo kyɛ sɛ ne yɛ ho saa Eugene yeah good morning